Spekli bomo pico s pršutom in jajcem na oko za eno osebo. Potrebujemo 100 g moke, 1/4 vrečke suhega kvasa, 1/4 žličke sladkorja, 1/4 žličke soli, 0,75 dl mlačne vode in polovice žlice olja. V posodo stresemo moko, dodamo suhi kvas, sladkor in sol. Sestavine dobro premešamo. Nato dodamo še mlačno vodo in olje. Sestavine najprej zmešamo z žlico, nato pa z roko dobro pregnetemo, da nastane testo. Posodo s testom pokrijemo s folijo in pustimo na toplem približno 1 uro, da testo vzhaja. Medtem ko testo vzhaja, si pripravimo paradižnikovo mezgo. Paradižnik narežemo na drobne koščke in ga kuhamo na štedilniku, da nastane mezga. Ko testo vzhaja, ga oblikujemo. Testo premažemo s paradižnikovo mezgo, nanj položimo rezine pršuta, koruzo in rezine paradižnika. Pečemo pri 200 stopinjah Celzija okoli 20 minut. Medtem ko se pica peče, na ponvi pripravimo jajce na oko. Ko je pica pečena, vrh nje položimo jajce. Pa dober tek!